ula anahusika na vita Jenerali Mutayo. Mungu nasikia? Ndio kikundi iliwabamba. Ule tu atapenda tugombane, tutabashika tu. Tutaendelea kuwashika. Rwanda inawadanganya na haitafanya kitu. Kongo ni yetu. Yes, ngayo nguko rero umuwazalendo aragira ati araburira abo basirikare ati Rwanda inabadanganya. Biravuga ko ari abasirikare ba mama 23 bafatiwe ku rugamba. Ndaje tubigarukemo ku buryo burambuye cyane. Ni nyuma y'imirwaniro ikaze cyane muri teritwari ya Masisi hafi cyane na Rubaya, ndetse n'amakuru atugera avuga ko abarwanyi benshi ba mama 23 bishwe, ndetse abo mubona ku maekra yanyu nababonye ko ibintu ngo bikaze, bahitamo kurambika intwaro zabo hasi bishyikiriza FARDC FDNB n'abawazalendo mu buryo bwo kurokora amagara yabo, harimo n'abafashwe miri ndetse n'abarwanyi b'abawazalendo. Reka nze mbigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hagati aho rero nongeye kubasuhuza cyane, nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye zo hirya no hino ku isi. Reka nongere mbahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri kano kanya, ndetse kuri uyu munsi wa kabiri itariki 26 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. nje nkaba ndi 6berry official nk'ibisanzwe kuri micro. Mugiye kunyemerera tubane muri ano makuru nk'ibisanzwe, ndetse mugiye kunyemerera twinjirane ku kibuga cy'imirwano mu by'ukuri turebere hamwe uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Nanone kandi tugiye kunyarukira ahitwa Irubaya. Rubaya muri iyi minsi kabisa ikomeje kugenda igarukwaho cyane, kuko niho urugamba rukomeje kugenda rukara hagati mande zihanganye arizo mama 23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC FDNB ndetse n'abawazalendo. Ibintu ntago byoroshye hariya muri Rubaya. Biravuga ko noneho tayari bisa nkaho byarangiye, kuko abawazalendo bageze ku bufatanye na FDNB na FARDC biravuga ko bageze kuri kilometero imwe yonyine kugira ngo binjire muri Rubaya. Ndaje turebere hamwe akandi gace bafashe gaturanye cyane cyangwa se kegeranye cyane na Rubaya, kuko ngo ari kilometero imwe yonyine kugira ngo uhite winjira muri Rubaya. Bivuze ngo nukwambuka ku gace uhita winjira muri Rubaya. Ako gace ndaje tukagarukeho, ndetse ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Reka nze tugende tubirebera hamwe, hanyuma reka dutangire ano makuru yacu. Hanyuma rero kandi nongera kukwibutsa ko niba ari ubwa mbere tubanye hano, niba ari ubwa mbere udusuye, nkandira kuri subscribe kabisa, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Hanyuma hari amakuru ava muri teritwari ku kibuga cy'imirwano avuga ko abasirikare benshi ba mama 23 rero ngo baguye mu mirwano ikomeye yabahanganishije n'abarwanyi b'abawazalendo ku bufatanye n'ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi FDNB. Nkuko amakuru atandukanye rero ava mu baturage n'ahabereye imirwano bivuga ngo abarwanyi bafashwe rero biravuga ko ngo harimo n'abafite imyitozo ya gikomando. Ubu bose rero ngo bacakiwe, bari mu maboko y'ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi, ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yo gutsindwa rero ku mirongo myinshi y'urugamba muri teritwari ya Masisi. Navuga ko Masisi rero ubu ngubu bumaje kwigarura hafi noneho 90% ya Masisi yose. Iyi teritwari ya Masisi ibice byinshi bimaje kujya mu maboko ya zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twavuga ngo Masisi Tombe nubwo hasigayemo uduce dukeya cyane, ndetse cyane agace ka Rubaya mu by'ukuri gakomeje kugenda gashakishwa na zino ngabo z'u Burundi, ingabo za Kongo ndetse n'abawazalendo. Ingabo za FARDC ku bufatanye n'abawazalendo ndetse na FDNB bakomeje guhamagarira abandi barwanyi ba mama 23 gushyira intwaro hasi mbere y'uko imirwano irushaho gukaza umurego, ndetse ibyo biri mu bikubiye muri karaka video nabanjeho ubwo uriya mawazalendo yarari kubabwira ati Rwanda inadanganya ati rwose mugire gutya mushyire intwaro hasi, muze mwiyunge cyangwa se abanyarwanda batahe iwabo, abakongomani nabo
bagume ku butaka bwabo. Ni amakuru rero nanone ava muri ako gace kandi avuga ko inyeshyamba za 23 zikomeje gutakaza imbaraga muri zimwe mu mpande za teritwari ya Masisi ndetse no mu Rubaya, ndetse ngo biravugwa ko Rubaya ibura gato ngo ibe libere. Byose ndaje tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, ku buryo mugenda musobanukirwa akantu ku kandi. Hanyuma andi makuru nanone tuza kureberaho mu by'ukuri ngo ibintu bikomeje gukomera muri Rubaya, aho bivuga ko abarwanyi b'Abazalendo noneho ngo bageze nko mu kilometero kimwe. Ibi nabibabwiye mbere yo kwinjira mu mujyi wa Rubaya, ndaje tubigarukeho. Hagati aho ndaramukije cyane bagenzi bacu bari hafi ya Rubaya kabisa, mumize muti. Amakuru rero bamwe bavuga nuko muri Rubaya habonetse ngo imodoka zigera kuri 3 zama 23 zitwaye imirambo y'abarwanyi babo baguye ku rugamba. Biravugwa kandi ko Abazalendo ngo bamaze kuzenguruka hafi Rubaya yose, cyane cyane mu gace ka Kanyaru. Ni ka gace nababwiraga karimo intera ya kilometero 1 kugera i Rubaya. Biravugwa rero ko ngo aka gace cyane cyane kegereye Rubaya abarwanyi b'Abazalendo bamajije kukinjiramo, ndetse ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abakongomani. Aba barwanyi rero baravuga ko bafite intego yo gukomeza urugamba kugeza bafashe ako gace aho gusubira inyuma. Hari kandi ubwoba bwinshi mu nyeshyamba za 23 kubera amakuru avuga ko hari abasirikare benshi ndetse n'abaofisiye ba 23 bamaze kugwa ku rugamba, ndetse andi makuru aravuga ko hari ingabo zo muri Kenya zamajije kuhagera, ndetse ngo igice cya Rubaya gicunzwe n'ingabo zo muri Kenya. Bivugwa ko 23 rero yazizanye kugira ngo zihangane n'ingabo z'u Burundi FDNB n'abitwa abarehibu ndetse hamwe n'Abazalendo. Inyeshyamba za 23 rero zikomeje kohereza abasirikare benshi bunganira bagenzi babo, cyane cyane boherezwa hagati mu Rubaya. Hari n'andi makuru avuga ko Rubaya Wazalendo rero bafashe mpiri abasirikare nanone 7 ba 23 ngo byabaye nyuma yuko 23 rero itangiye kubarasa ibakekaho kuba bari mu maboko ya Wazalendo, hanyuma Wazalendo ikabatabara ndetse ikabafata mpiri. Hanyuma nuko bimeze uyu munsi hafashwe abasirikare benshi cyane ba 23, uretse ko kari aka video nyine twabanjeho ariko kabashije kutugeraho, ariko mu by'ukuri ngo hafashwe abasirikare benshi cyane ba 23 kuko ngo nahitwa Karehe naho biravugwa ko hari abarwanyi ba 23 bafashwe miri ndetse n'Abazalendo nyuma y'imirwano nanone ikomeye aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko abarwanyi 4 ba 23 bafashwe miri n'abarwanyi b'Abazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yabereye muri iyo teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero nkuko amakuru yakusanyijwe ku rugamba bivuga, mu bafashwe ngo harimo n'umugore uvugwa ko yari umwe mu bagize uwo mutwe witwaje intwaro. Hanyuma mu yandi makuru nanone uwitwa Patrick Muyaya ku kibazo cya Ebola yavuze ko kurandura iki cyorezo ngo kizajyana n'ivanwaho ry'ingabo z'u Rwanda, ndetse ngo agahenge ngo nigahagije, ngo hakenewe amezi agera kuri 4 cyangwa se kuri 6, hagati ya 4 na 6 kugira ngo Ebola irandurwe burundu. Ibi nibyo umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangarije kuri TV5 Monde. Kugira ngo rero ngo iki cyorezo cya Ebola gicibwe burundu hakenewe ko ngo ingabo z'u Rwanda zivanwa muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko agahenge konyine kadahagije ngo ibikorwa byo guhangana n'icyo cyorezo bigende neza, kuko ngo bisaba hagati y'amezi 4 ndetse na 6. Ngayo nguko reka noneho ano makuru yacu tuyinjiremo ku buryo burambuye cyane, turebera hamwe ibyabereye mu Rubaya byose hamwe, tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. Ibintu byafashe indi ntera nyuma yaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ku bufatanye n'Abazalendo bigarurira agace ka Kanyaru kari hafi cyane y'umujyi wa Rubaya uzwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Intera irimo aho ngaho nayibabwiye, ndetse no kuri ako gafoto nashyize kuri screen zanyu karerekana n'ubundi intera iri hagati ya Kanyaru ndetse na Rubaya. Iyi nkuru rero ikaba idusesekayeho mu masaha makeya ashize nyuma y'iminsi myinshi rero y'imirwano ikomeye hagati y'impande zombi zihanganye. Kanyaru nayo ni agace gafite akamaro gakomeye mu buryo bwa gisirikare kuko kari ku muhanda neza ugana Rubaya. Kuba FARDC n'Abazalendo na FDNB bagafashe
bivuze ko bageze hafi cyane y'umujyi wa Rubaya ufatwa nk'ingenzi cyane haba mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu igenzura ry'ibikorwa bya gisirikare muri aka karere. Rero gufata aka gace ka Kanyaru ni intambwe ikomeye ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba irimo kurwana n'inyeshyamba z'ama 23. Bivuze ngo Rubaya iraburaho akantu gatoya kugira ngo ibe tombe, ndetse hari ibitekerezo byakomeje kugenda bitangwa bavuga ati FARDC izanye drone niba bageze hariya hafi y'agace ka Rubaya bazanye drone ebyiri zonyine ngo bahita barimbura ibirindiro byose by'inyeshyamba biri muri Rubaya, ndetse n'inyeshyamba zose bikaba birangiye Rubaya ikaba libere, Rubaya ikagaruka mu maboko ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero yo gufata aka gace reka tuyigarukeho. Imirwano yo gufata aka gace ka Kanyaru yabaye rero imirwano ikomeye, yari imirwano ikomeye ku buryo bukomeye cyane. Amakuru aturuka muri Masisi aravuga ko kuva ku wa mbere ku munsi w'ejo habayeho kurasana gukomeye hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Abaturage baravuga ko urusaku rw'amasasu n'ibisasu byinshi byumvikanye hafi ku munsi w'ejo kugeza ijoro ryose, ndetse kugeza muri kano kanya bivugwa ko kano gace ka Kanyaru bamajije kukigarura rero. Hanyuma bamwe mu baturage baravuga ko ari ubwa mbere babonye intambara nk'iyi hafi ya Rubaya, kuko ngo ni imirwano yasize imirambo myinshi. Ibintu rero bikomeje kugenda bikomerana inyeshyamba z'ama 23 nk'uko rero amakuru atandukanye abivuga. Abarwanyi ba 23 basubijwe inyuma bava muri Kanyaru nyuma y'igitutu gikomeye cy'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi n'abawazarendo. Hari amakuru avuga ko bamwe mu barwanyi ba 23 bahise basubira i Rubaya kubera urusasu rukomeye cyane bari kuraswaho, kugira ngo bakomeze ubwirinzi no gutegura uburyo bwo kwirwanaho mu gihe FARDC yakomeza gutera imbere cyangwa se yakomeza kwigira imbere mu buryo bwo gufata n'ubundi Rubaya. Bivuze ngo Rubaya bari kurwana no na defense n'uburyo bayirindamo. Ibintu byo kwataka hano ntago bikiri gukora, bakomeje kugenda basubira inyuma bareba uburyo barinda Rubaya kugira ngo mu by'ukuri itajya mu maboko ya zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bararwana basubira inyuma n'ubundi bironda muri Rubaya. Rubaya ubwayo nongere mbibutse ko ari umujyi ufite agaciro gakomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, uretse kuba uzwiho ubucukuzi bwa kolta n'andi mabuye y'agaciro. Ni ahantu hafatwa nk'ingenzi mu nzira z'ubucuruzi no mu mikoranire y'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Bivuze ngo ugenzura Rubaya aba afite inyungu nini mu bukungu ndetse no mu rwego rwa gisirikare. Mbibutsa ko Rubaya kandi iri mu burengerazuba bwa Goma. Bivuze ngo ino Rubaya niramuka n'ubundi igiye mu maboko ya FARDC na zino ngabo z'u Burundi n'abawazarendo, ikizaba gikurikiyeho tageti izaba ari Goma, kuko ni hafi cyane ya Goma, iri mu burengerazuba bwayo, ni nkaho bifatanye. Ni amakuru rero ava muri ako gace avuga ko AFC M23 yatangiye kongeramo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Hari n'amakuru twakiriye avuga ko hari ingabo za Kenya ngo zaje kubasapotinga. Hari n'amakuru avuga ko rero ngo imodoka zitwaye amasasu n'ibikoresho by'intambara zagaragaye zerekeza muri Rubaya mu masaha ya nyuma y'iyi mirwano. Abaturage baravuga ko rero ngo babonye ibikorwa byinshi bya gisirikare bitari bisanzwe, rero ibintu byatumye ubwoba burushaho kwiyongera. Naho ku ruhande rwa FARDC, FDNB n'abawazarendo, amakuru aravuga ko nabo bakomeje gushyira imbaraga nyinshi muri uru rugamba. Amakuru aravuga ko bafite intego yo gukomeza kwigira Rubaya no kugerageza kuyifata mu gihe cya vuba. N'ibintu rero bikomeje kubagendekera neza, bakomeje gusatira ku buryo bukomeye cyane. Bamwe rero mu barwanyi ba wazarendo baravuga ko bafite icyizere cyo gukomeza gusubiza inyuma izi nyeshyamba z'ama 23 muri aka gace ka Masisi. Rero abaturage nabo baravuga ko bafite ubwoba bwinshi bwo kuba imirwano yakomereza hagati mu mujyi wa Rubaya, kuko ngo ibyo byose bishobora guteza ibibazo bikomeye birimo impfu z'abasivili, gusenyuka kw'amazu no guhagarara k'ubuzima busanzwe. Gusa n'ubundi mu ntambara ntago byabura mu gihe FARDC na FDNB n'abazarendo mu by'ukuri bashaka kwigarura kano gace
bakirukanamo inyeshyamba, ibi byago byose ntabwo byabura ndetse ntabwo izo mpfu z'abasivili zaburamo. Hanyuma rero kuba FARDC yashoboye kwegera Rubaya ikigarurira ku gace ka Kanyaru bigiye guhindura byinshi ku rugamba rwo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane hano muri Rubaya. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri kano kanya, twagira ngo tubamenyeshe ano makuru atugezeho ko Rubaya isumbirijwe, ko Rubaya ibura kilometero imwe gusa kugira ngo ibe tombe, kugira ngo ibe libere, kugira ngo mu by'ukuri igaruke mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya commentaire urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye, harimo abakongomani, harimo abagande, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hariya muri comment nk'uko nabibabwiye, hanyuma tuzajye tubasha gusharinga ibitekerezo. Mbibutsa ko atari amafoto n'amavideo gusa dusharingamo, tugenda dusharinga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye byatwubaka. Ngaho rero kora join, kanda kuri iyo linki uhite ujoininga. Hanyuma kandi reka nongere nkwibutse ko niba ari ubwa mbere tubanye hano, niba ari ubwa mbere udusuye kuri uno muyoboro wa DRC Today News, dutere inkunga ukanda kuri subscribe, like ndetse unasangiza ano makuru abandi bagenzi banyu baba bakeneye mu by'ukuri amakuru y'ukuri kandi yizewe ajyanye n'ikibuga cy'imirwano. Hanyuma rero reka amakuru yacu tuyacumbikire hano, mbashimira cyane babwira ngo mwakoze cyane, nongera kubabwira ko kubana namwe ari iby'agaciro gakomeye cyane, ndetse reka mbabwire ngo bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza, Nyagasani akomeze abagenda imbere mu byo murimo byose. Hanyuma tuze kongera guhura ku isaha y'isambiri turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho. Turabakunda cyane.